Hello everyone, my name is Nupchungla and I'm also a staff member of Salt and Light Music School. I am a piano teacher. I've been taking piano lessons for over 3 years now, so I am here to help people who have less opportunities to pass on my knowledge that I have possessed. Guys, welcome back once again from Salt and Light Music. Idu school ekta ase. Tizit last time moi idu first music center khuli ase. Idu amni ala opore khushi khobor ekta loi kena ase, and I'm here with the team members today. Idu student khan ase, student inai go trainee khan. Side side shigule sister idu tai trainer ekta ase, yade brother ekta ase. Tai khan la kotha bi hunibo. At the same time ajila video do নতুন মানুহ খান লগতে একে লগৰ কথা কলি আছে সো এক্সাইটেড এন্ড ইয়াতে স্টুডেন্টস খান তাখান প্ৰেক্টিস কৰিলে কিমান মানুহ আছে তাখান লা এক্সপেৰিয়েন্স ওয়ান বাই ওয়ান ইনে হটিনা মই এটো যাব আৰু তাখান কি শিকি আছে কথা বৰাই নহয় কিনা প্ৰেক্টিক্যালি গেটাৰ শিকাব পিয়ানো শিকা খান ইটো তাখান মাৰি কিনা একে লগতে গানা কৰিবলৈ বি চান্স আছে কইনা ভিউয়াৰ্স খান ওপৰতে ফাৰ্স্ট ইটো জনাই দি আছে এনিৱে First, I am also going to look kushi bajan ideas. So, trainer aside pra amni laga short introduction na itu institution aro amni kuntu field di shikaya se na itu lo brief kuri dile balas. Mola nama jaje. Mola piano or drum department sai mo na. At the same time studio bi kore mo recording kan na. Recording kan bi kore aro plus teaching both piano and drum na. Na mola staff ekta itu tapi trainee di Acha trainee di course lo tabi na piano la de mujhe niklo ini milini shikaya de thank you so much anyway ita training kan bishi dikhi ase amni la under ta khan kini ase amni la experience hisab de ta phat bujilo pari ase na kosa wala olo pobo acha students kan to ini bishi pak ni first learning ase first learner kan ase aru ini that so far ini parwe jaya dan mina ini syllabus to cover up kurna jaya kuma to notun join goran bi ase the specially charges kan na don't know acha itu 28 charges te free itu training ekta diala kopor khunule pari ase so itu major amni kina type te di ase itu to one the school the Salt and Light school the one April 17 inaugurate kurche ina inaugurate kora de 28 churches mane whole Tizit area na whole Tizit area 28 churches ke one later batai je to later batai na sab to turn up karna de class lo wale na to out of 28 in 14-15 churches in it turn up kurche to remaining the our turn up karna hai so request kuri di ase ki inegala opportunity to hotai na pabo etia mohan music class te alag jaga de jaisi gole beshi explain kuri kina hi itu jai kina kiba kuri ase so TZTians kan 28 charges te 14-15 iningai turn up kura nisa hunule pari ase aro nahi na thaka amni kan bi iniga opportunity padam de free amni kan ge church la music tan ki pari ase itu shikai di ase itu karne at least mohan khoya mase ekta hoishi gule do church te noile youtube bishi active kora noile praise and worship leader khan hoishi gule basic ekta do mohan jani gule ekta ase edu karne do amni han ahigina yadi institution de pongji shi gule do kitabe edu loss na kha aro mohan karne do tangor edu stepping stone ekta hobole moi hope kora bi janai di ase etia training khan yadi students khan keman ase ta hange olop hotina jabo brother amni to ko jaga bra aisi
মই 6 NAP কেম না আছে 6 এনএপি নাম দেখি আছে মোলা নাম আলংৱালে আছে আলম আলিম না ৱালিম। আপনি তো কি শিকি আছে মই গিটাৰ শিকাইছে গেডাৰ guitar আজিকালি তো পাৰি আছে নাই অলপ ইমপ্ৰুভ হৈ অলপ ইমপ্ৰুভ হৈ আছে তো গেডাৰ মাৰি কিনা কানা কৰিব পাৰে না পাৰে হয় মেজৰ খান মই পাৰি না ইছনা ইতে চেৰ খান বি বাৰ বাৰ শিকাইছে তো পইলা মাৰি দেখা আজি তো অলপ ইমপ্ৰুভ হৈ আছে এইটো ইনষ্টিটিউশ্যন বা ইমপ্ৰুভ হৈ আছে না হয় তো কানা বি কৰি না গেডাৰ মাৰি কিনা না তো পিছিতে কৰি কিনা দেখাব মই যদি কি লগতে না এনিৱে এইটো ব্ৰাদাৰটো ইয়াতো ৱাংনাও লগা বাবা আছে বেছি মানুহৰা ইউটিউব টিভি দেখি থাকে এণ্ড মহান কলাবৰেট বি কৰি কিনা আহি আছে তো আপুনি লা এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপ কৈ দিব আৰু কোনটো ট্ৰেইনিং লৈ আছে আপুনি তো মইলা নাম দলংসা আছে আৰু য়েমচং ভিলেজ লা আছে ওলিবিয়াতে হোমসাইডে 23 জানুৱাৰী দে এনেকা আইনা খুয়া মাছে কাম কৰি আছে না টাইম দে তাতে লগা মিউজিক স্কুল লগা ছাৰ এইটো কাৰণে বেছি খুচি পাইছে আৰু তাইখান চাৰ্চ লগা মানুহখান একচুন এনেকা পাতাবি কোৱা টাইম দে আপুনি যাবি গৈ না এনেকা পাতাই দিছে মইলা মাইনখান বেছি খুচি পাই আছে আৰু ইয়াতে আবিচিৰে মই একদম কাচ্চা আছে না তো পিয়ানোৰ একো বি নাজানি হ'লে বি ইয়াতে আবিচিৰে অলপ জানি আছে উঠি আছে জানি আছে থেংক ইউ সো মাচ ইয়াতো ৱাংনাও আপুনি যোন ইয়াতে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰা বি দেখিছে না এইটো মিউজিক ষ্টুডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট টাইম তো আপুনি খান কৰি আছে নেকি এইটো তো কিনে আছে এইটো ভিডিঅ' শ্বুটিং ভালেই লাগিছে একদম ভাল লাগিছে চ' গাইজ এইটো এটা কৰি দিয়া আছে ইয়াতো ৱাংনাও লগা ভিডিঅ' এটা দেখিব এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে মিউজিক ষ্টুডিঅ' অহাৰ পিছতে এইটো মিউজিক ভিডিঅ'টো এইটো জেগাৰ পৰা বনাইছে চ' বেছি মানুহখান পিছতে মই পূৰা দেখাই দিব ষ্টুডিঅ'খান তো টিজিট টেঞ্চ খান দূৰতে নাযায় না ইয়াতে আপুনি খান মিউজিক ভিডিঅ' খান বি কিবা কৰিব পাৰিব দেই গৈ কিনা এইটো কৈ দি আছে আপুনিতো কোনটো ট্ৰেইনিং লৈ আছে ইয়াতে মই পিয়ানো এতিয়াতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ আছে না অলপতো হৈ আছে ত' পিছতে চাব হৈ আছে নাই কৰাই কি চাব আচ্ছা ব্ৰাদাৰ আপুনিতো ক'ত জেগাৰ পৰা আছে মই চিংকাওলা আছে আৰু আজিকালি জাকোতে প্ৰেজেণ্ট হৈ আছে কোৱা মাষ্টে কাম কৰি আছে জাকোতে মই লগ পাইছিলোঁ একবাৰ এইটো কিবা পাথৰ জুবলিলা পাথৰ বনাবলৈ অহা টাইম লগ পোৱাটো আছে না চ' কোনটো ট্ৰেইনিং লৈ আছে আপুনি মই পিয়ানিষ্ট লৈ আছোঁ পিয়ানিষ্ট না তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে না কেনেকুৱা এইটো লগা ইনষ্টিটিউশ্যন লগা পইচাৱালা অলপ কৈ চাব এতিয়া তাকতো একদম ভালকৈ যাই আছে ভালে যাই আছে না তো পিয়ানো মাৰি কিনে গানা কৰিব পাৰে মই মাৰি দিব আৰু মানুহ কৰিব বুলিতো মাৰিব পাৰোঁ আচ্ছা মই কৰিব আপুনি মাৰিব নেক্সট যাই আছে তো ব্ৰাদাৰ আপুনিতো ক'ত জেগাৰ পৰা আছে মইতো টিজিট ভিলেজ পৰা আছে টিজিট ভিলেজ বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ পৰা এইটো চাৰ্চেছ কাৰণে দিনা মাতাৰ পৰা মই বি এটেণ্ড কৰিব আৰু পাৰি ল'ব নিজৰ জানি ল'ব কাৰণে মই বি এনেকুৱা আহিছে আৰু এতিয়া পিয়ানো অলপ মাৰি আছে হ'লে বি হেণ্ডেল তাতে এতিয়াতো ভাল পৰা জানাই এতিয়া নেক্সট ডে যাব ট্ৰাই কৰি আছে মই আচ্ছা কিমান লম্বা নিচিনা আপুনি ট্ৰেইনিং ল'বলৈ প্লেন আছে কিন্তু পাৰা তাক নিজৰ কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব এইটো তাক ল'বলৈ মন আছে মই চলো টিজিট লগাই আছোঁ না আপুনি পাৰিলে মই বি পাৰিবলৈ আছে তেকিলি মই বি টিজিট ভিলেজ লাই আছোঁ তো আপুনি পাব পাৰিব লাগে দেই আৰু চিষ্টাৰ আপুনি ক'ত জেগাৰ পৰা আছে মই সংসা বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ পৰা আছে আচ্ছা আচ্ছা মোলা নামটো তল্লি আছে আচ্ছা আচ্ছা তো তাতেতো আপুনিতো কি খোৱাৰ মাষ্টাৰ থকা না কি যুত খুৱা মাছে আছে ইউথ খোৱাৰ মাষ্টাৰ চ' এইটো লগা ইনষ্টিটিউশ্যন লাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপ কৈ চাব মইতো পিয়ানো লৈ আছে দে তো पहिलाতো মই পিয়ানোটো খালি চিকুবাই দিগি থাকিছে কিনা পাচাৱাইটো অলপ পিনা পাৰি না থাকিছে না তো ইয়াতে অহা পিছতে অলপ পাৰি আছে এতিয়াতো বেছিতো পাৰা নাই এতিয়াতো অলপ পাৰি আছে অলপতো পাৰি আছে না চব পাৰিবলৈ হোপ আছে নাই আপুনি নিজকে চলো চলো থেংক ইউ ছ' মাছ এতিয়া চিষ্টাৰ এটাকে লগ পাইছে তাই বি ট্ৰেইনাৰ এটা আছে তো এজ এ ট্ৰেইনাৰ আপুনি তাইখান কি শিকাই যাম দে আপুনি পৰা ফেচ কৰা প্ৰব্লেমছ অলপ কৈ দিব কেনেকৈ আছে Hello everyone, my name is Chungla. As I'm teaching them how to, learn and play the piano, hoy problem to face krise ko manusopi like the area de man opportunities pi na pai to mui tan ge like I have to help them na the opportunities man na pa karne I have to help them how to play the piano so to of course tambi duk pai shide mui duk pai shan ge shikawale understanding gorli first to the man like duk pai shiholi as the days goes by hoy so manobhava catch up krise and then kina ko me like everyone did their very best through this training days. So what will be your message to all others remaining charges, those who didn't turn up to this very institution?
Ivy, it's open to everyone. Churches kando kungun agide ahanai, please Ivy man. Welcome Kurnayo. So yeah, please. I hope that you guys can come and take this very opportunity. Yes, thank you so much. Ivy tahan ki pari ase. It's good to like share with each other. Nichu experience kora, nichu ke thaka cheese. One ekta ke pass on kora do hotai bhi blessing share kora ekta ase. Itu bhamna kori kina first time moi itu to dikhi sanai ki free music training ekta basic training hobi charges khan de dia manu khan ge niga opportunity dia to Tizitians khan remaining charges khan be Ivy agina kipa ekta yade shiki loa jani loa sir ma'am khan la opode amne amne kipa ekta learn kori kina nichu bosti de itu shine go try koro kena itu koi dia so thank you so much. Eta next eta to back side de uthi jabu moi yade brother ekta ase apni ko jaga ra asle First of all, my name is Mr. Chingmei. Aro moi Lapalambong la ase. acha apni to kuntu training Moi piano class lo ise. Recently I was taking Timawar and then I came back here. aro dimapur ro yade laga difference lo koi dibi to Sub semi ise. Like se only yade vole lop ki ko ekta ki ko confident na. Confident Teacher la ekta jaga na. yes etu to dusra jaga te hoile to na feel free ekta na thake notun manu ke face kule to kitia chauka de ahi ase etu hoishi kule to ki chis hoile bi share ko pare ase aro apni na sopi ekta ekta ge ne close interact kule close hobo to olop to pare ase na itia Yeah. kuntu part loi ase itia to Moi jadak bi beginner ise. Ale pare ase pare. chalo thank you so much to sister to ko jaga ba ase Mula nam do Aying, do S Building Baptist Fellowship. es spoiling laga acha kuntu loi ase apni piano gather Piano. la loi ase kini I do the first experience ase na apni kuri taka ase etu Well, mula the first experience. first experience na ini itu bra kipa ekta learn kuri bole hope kuri ase na Hoy. chalo acha sister ekta osor pungji ase apni to kuntu jaga laga asle Moi Tizit Area up down crazy yate. o Tizit pura Tizit village laga Hoy. o kuntu training loi ase apni Moi gather la loise. gather laga pari ase nai Hoy yate ana mo shi improve hoise. Like skill kan be. Moi beginner is only be shi improve hoise. chalo aro acha aro gather marina gana to kuro pare na Moi beginner is only pare only man na pare. pichi de kima pare ase moi jun try guso bote chalo next ida move kuri sister ko jaga pra ase Moi do Lapa village la se. Lapa village puminok la. oh apni tade ki part hold kuri taka ase Moi do today youth ekta ise. ayu dekta na to itu kan matro pra apni ahe ase Hoy. to kuntu loi ase apni Moi keyboard loise. keyboard loi ase na olop to experience kuri ase bla Love the experience is it. so itu institution opore ki koi dibo apni laga experience hisab te ni smiley dekhai dibo over khushi express ko na bara lagai dekhai diya anyway thank you so much acha sister sorry jai se ko jaga la asile Moi do Chabuga Baptist Church la ase ar moi la nam do Noimai ase ar moi piano la keyboard la course loise. keyboard laga loi ase itu first time ase na kinika Or actually first time se. to notun kan to olop to tan hobo hoile bi olop slop to experience ho jai ase na Hoy mo look experience hoise kile bole moi first time adam de ekta step pi or basic ku na jani na thai she do ite aha buchi de moi basic ekta dita hole bi moi learn kurise. oh thank you so much very smart so last day sister ekta apni to ko jaga pra ase Moi do Lapalambong bai she libi ida do moi ministry tikang Baptist Fellowship de takarba tadi tikang ba nam ba shi ade oh tikang laga ase na acha to kuntu loi ase piano loi ase so apni bhavna kuro pare ase na it's a big opportunity for everyone tahan offer kora ta Hoy moi shi bai na lo ase kile mane first time oge na time bai she do moi bi ena ba dem bi moi lo edo moi ko na jeni na do edo ba moi bi learn go ko na anyway thank you so much so guys ekdom bhal ba tahan logode interact kori loise and for the first time tahan be camera de face kora do alag mohan ke talent ase konoba do camera de face koro pare moi do face kori thake edu karone nia kotha kore pichi de tahan isna gere mari gole moi na paru konoba kana singer khan ase yade tahan isna moi na paru to hoile bi koi gina first time face kora no one isna ekdom experience right do sir aro ma'am khan ba shuru koi gina training khan be ninga kiba korise anyway kotha yate hi khatam korbo aro moi ektai request koru mon ase ki
remaining charges khan kiman ase yate tizit thaka 28 charges te etia kiman manu turn up kora nai amni han ahibina ahile loss nobo ki etu big opportunity ekta ase kiba ekta learn korbo amni la busi de amni loina korabo ina kore kena amni la friends khan logode amni la talent or amni ba chani na thakaro phak koro paro goina viewers khan opor chanai di ase eta practically mohan takhan gana kora hosabi experience kuri asin nai step to loi asin nai tai etu training lo apishdi etu to 1 kilo or sai na jabo goina viewers khan opor etu chanai di ase thank you everyone. Next to me. 1, 2, 3, 4. The beast. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. Thank you.
staff member in music, Salt and Light Music School. I am a piano teacher. I've been taking piano lessons for over 3 years now, so I am here to help people who have less opportunities to pass on my knowledge that I have possessed. So I've been taking training in Dimapur, Duncan, in Time Institute, Trinity La course there. So I'm also here with my family, missionary la kam korle, churches can give free opportunities diole, free courses can diole share. So out of like 30 churches, 14-15 churches can do shop kushe. So we're helping them to understand the course of music and also churches can get opportunities there. In here, since we have very less opportunities, we offer Hambi Dinase for the paid student. So in a week, once, twice, thrice hourly paro. It's up to you according to your schedule, and also maximum 2,500 or 4,000. 2,000 admission separate na fees la alag or monthly fees na alag or admission na alag. Only for the churches, we're giving them free opportunities. And also, kung churches kung anay, please, my invitation can send career to ID. Because like this is a very huge opportunity for you guys to even learn the basic of music. Even if like for every day I will na parili, every week I will na parili, ekdin duitin do I na basic learn korle. At least you guys will be able to understand something. At least you guys will be able to learn something and go. And also ekdin do ko na to am Salt and Light Music School am wikibek ta do share ko na. So I'm also requesting everyone to please come, and also we'll be welcome. We'll be here anytime. Staff can assist. We'll be so you guys can please come and also learn something about music. Not only music, but like music is everything. True. Even if you're sad, even if you're like angry, or even if you are enjoying your life, music to hotel ni thake na. To music to we are here to spread like with positivity through gospels also. And ton ite second thought kurna I like if you think for the second time, and if you guys come here, it will be very good. Even if you cannot teenager ke mo kurli na parola ina bhavna kurli, know that we can do everything through Christ who strengthens us. Okay, so mon isor la nam pra aili do shibaw. Thank you so much. So sir, I'm just say problem for you. Ito studio la, Salt and Light studio la. Yes. Hi everyone, my name is Atsa. I'm also a staff member of Salt and Light Music School. I teach piano, drum, sometimes guitar, and then I look after the recording studio also. So studio la alop koi do ida na, alop highlight video mane so far mon school khuli na 4 months je, April, May, June, July, ida 4 months ai je. So far 4 months de more than 20 kanana banaje de gospel song na, de Konyak area, de Tizit area la na. Ala posian rawi aje, ala churches kan rawi aje na. To ini phara jaje recording kan ni classes kan so phara jaje na ida alop fees la koi do ida recording la na. Mane Salt and Light idu mane mon school area idu school bidore loichilo do audio video milai na 5,000 o to na 5k na lo na le out of mane school la phara jani record kushile do ini kilemon drone kan ni ase aro idu DSLR camera idon rawi lo na phara jani na to idu la charges ala ko idu ni 10 plus ni na jaya na. So guys, video ere era video ase. Itia
staff duta ba itu consultant like music school la trainer duta ase title la side information mo so khonu pare ase training ekla gyan hoina yedi studio tharo ma change pare ase and she music video bhi banai dise itu studio de ahigina banai ekla hoi but the things apni khan music video shooting karne bahar de banaule ase itu wa hoishi bhi equipment khan camera ba shuru korina drone da soft facilities ase 5,000 ra shuru korina 10,000 plus na alag alag quality timing sabte ninga loina thaibo itu kane to para tak offer korina itu jaga de kuri ase to tizitians kan dur jaga na jaina oso wala de aishi kuri maso karne safe ekta hogana viewers kan affordable to chanai ase. Thank you so much for watching. May God bless you all and see you next video.